Dumela hle wena mui wa rona momamedi wa rona lapeng mono tshebeletso ke lesedi lena la kajeno la tswang dihwaye re tlo le hasa ka wotlwa re le kwano investing ya Freestata lekaleng le Bloemfontein mo teng re tlo kopana jalo le setsibu tsena tsa temo re bua jalo ka Ntate Pitso Mokgatla re tlo bua le yena mme ha ke fihla kwano ke ratile le pitso la bona momamedi jalo ka ho bona ha ba bua ka tsena tsa temo ba re setjhaba se tsotellang temo se tsotella bokamoso ba sona ha re kene nna le wena re kopane le yena ha se mo he wena mmuhi kapa momamedi wa rona wa tshebeletso ya lesedi lapeng re itse re kwano investing ya Freestata lekaleng le Bloemfontein mo re tlo kopana jalo le setsibi ho tsena tsa temo e leng Ntate Pitso Mokgatla re tlo bua taba tsa bohlokwa haholo mmamedi tse re di boneng di etsala haholo le mong sena sa 2025 tseneng di ama temo le rona dihwai mme re dutse le yena kwano investing ya Freestata lekaleng le Bloemfontein. Ntate Pitso Mokgatla dumela hle re wa moele tshebeletsong ya lesedi. Ha ke leboe ntate ke leboe ka le fitlhile monana sebakeng sena sa rona sa university. Ntate Pitso Mokgatla ha re qale ka wena mosebetsi wa ho ke eng investing kwana? Mosebetsi wa ka ntate ka bokgutshwanyane ke morupelli ke rupella bana ba selemo sa boraro e leng third year ba etsang tsa temo ya moruo le temo ya botsamaisi mona university mme ke boele ke rute ba etsang honors ha se ba phethetse lengolo la bona la pele la dithuto mme ke boele ke sebetse le ba etsang masters mme bona ba etsa dipatlisiso haholo re ikamahantse le temo ya balemi ba banyenyane mme re ikamahantse hape le agro-processing ke makala a mabedi a dipatlisiso tse leng re sebetsa ka tsona haholo. Ke mosebetsi o motle haholo ntate re a leboha. Lemong sa 2025 ka nnete ho bile le dintlha tsa bohlokwa tse re di boneng di hlile di ipetsa haholo dikwedikweng sena sa temo re ka re tse ka sehloohong tse ipitsitseng ntate lemong se ke difeng? Ka sehloohong ntate tlameha re qale ka dintlha tse ntle tse etsahetseng ka temong. Lekana lena la rona la temo le ile la fumana katleho e ntle haholo ya kgolo kotareng ya rona ya pele ya selemo sa 2025 ka tsela ya hore ile ya hola ka diperesente tse 15 mme sena se tlisitswe ke kgolo e re boneng poning e tshweu le poning e tshehla. Pone ena ya rona e tshweu e hotse ka diperesente tse 39 mme pone e tshehla e hotse ka diperesente tse 18. Sena se tlisitse phaello kapa profit ho dihwai tsa rona mme ke ntho e tlamang re kanete re bue ka yona re tle re babatse hore la economy ka e thata fela lekala la rona la temo ntse nna le hona hore le sebetse ka tsela e ntle hakana. Katleho ya bobedi ya selemong sena sa 2025 ke hore Afrika Borwa e fumane maraka o motle haholo wa ditholwana ho isa kwana China. Mohlala nka tia diapolkosi diperekisi le dipreimi tse ileng hore ka nnete kgetlo la pele re fumana monyetla o moholo wa hore di tle die kwana China mme mmaraka ona na ke mmaraka re keng ra ho shebela fatshe haholo ke mmaraka o moholo empa o thusa ka haholo ha latela diphephetso tse re na tsona mmarakeng wa rona ona wa Europa mara jwale se rena le mmaraka e leng wa bobedi o ile o ka ba moholo haholo ho ya pele. Ke a leboha ha o hlalositse taba eno ya bohlokwa mme bile ke dumela hore ha o bile le kgolo e ntle hakalo poneng le ho setjhaba ka kakaretso bo phofumane ditheko di ile tsa theotheoha ha re feta Ntate Mokgatla re bone mafu a ipetsa mafu a ka reng a mokaka a bomma ditshibana le mong sena re ka re ona a amme dihwai ka tsela efeng? Ha re sheba tabena ya mafu ke tabe e hlokolosi haholo hobaneng e ama balemi ba rona haholo dihwai tsa rona ka nnete mo e leng hore ha ba kgone ho fumana dimaraka ha lefu lena la mokaka se le fihlile mo o ke wa dumella hore ebe kgomo ya hao ya fantising ebe kgomo ya hao e ya selakgeng. Jwale e batla hore ka nnete difama tsa rona ba tle ba ikamahanye le twantsho ya mafu e leng biosecurity e leng hore RPO le RMIS ba ntse ba leka hore ba tle ba e bapatse hore balemi ba rona
le dihwai tsa rona di tle di tsebe. So ke ntho e le hore e kgolo hore batho ba rona ba tle ba latele masedinyana a RPO le a RMIS hore ba tle ba fumane lesedi le batsi la ho lwantsha mafu ana. Re ka re mohlomong ho bile le diente tse bang teng ho lwantsha mafu a. Ka lehlohonolo ka nnete lefapha la rona la temo ka nnete le eme ka maoto hore le tle le lwantshe taba ena ya mafu ana. Mme re ka supang hore letona la rona la temo e leng Ntate Ernest Steenhuisen le moifo wa hae ba ile ba fumana diente tse fetang 900. Ka nnete mme di bontsha hore ba ikitlaheditse ho lwantsha mafu ana haholo lefu lena la foot and mouth hobane ka nnete le ya re senyetsa hobane le re thibela le hore re tle re be le dimmaraka tse kantle. Jwale ka nnete ba bontshitse boikitlahetso bo boholo ka ho fumana diente tsena. Jwale ha re tle ntlheng ena Ntate Mokgatla, taba ya metsi ke mathata ka rona ya Afrika Borwa. Re ka re tlhokeho ya metsi e ama dihwai ka tsela efeng Ntate wa ka? Kananelo e tlameha re be le yona qalong ya ha re bua ka taba ya metsi. Re tlamehile re amohele hore naha ya rona hantle ke naha e batlang e omme. Jwale ha re tla ka temong tabeng tsa metsi, temo ya rona e sebedisa metsi a lekanang diperesente tse 6.3. Ke metsi a mangata haholo a yang temong. Mme sena se hloka hore dihwai tsa rona di be le mekgwa ya technology e sebedisang hore ba tle ba tsebe hore ke metsi a makae ba sebedisang, ba se ke ba sebedisa metsi a mangata ho feta tekano. Jwale lefapha la rona la metsi le tsa bohlweki se ba le malalalaotswe ka mokgwa hore ba batla hore motho e mong le mong a sebedisang boholo a ngodise e le hore ba tle ba kgone hore ba tsebe hore tshebediso ya metsi e hokae naheng ya rona. Mme motho e mong le mong le lefapheng la temo hana jwale tjena ha o se o batla ho apolela dithuso, ba batla ho tseba hore ebe boholo ya o se ngodisitswe na. Le dibankeng se ba batla ho tseba hore ebe boholo ya o se ngodisitswe na. So ke kopa bo ratemo ba rona ba hlokomele taba ena mme ba etse bonnete ba hore diboholo tsa bona di a ngodiswa hore ba tle ba kgone hore re tsebe na metsi a rona a sebediswa jwang. Taba ena ya metsi ka taba e hlokolosi. Metsi re a lahleha dipeiping tsa rona ka baka la mohlomong maintenance o batlang o se hantle ke ntho e re e tsebang. Le kgatello e ngata ya matlo e ngata haholo mme le hore jwale kgulano pakeng tsa temo le batho bodulo di etsa hore ho be le re tlameha re fumane mme di ka kopanang teng hore re tsebe na metsi re a sebedisa jwang. Ke tsona he wena momamedi wa tshebeletso ya Lesedi le wena mui wa rona ho marangrang a dikgokahanyo a tshebeletso ena ya Lesedi. Re ntse re le kwano University ya Freistata, re dutse jwalo le setsebi ho tsena tsa temo ke Ntate Pitso Mokgatla. Re bua ditaba tsa bohlokwa ka nnete momamedi, re shebile morao diketsahalo tse bileng teng lemong sena sa 2025. Ntate Pitso, ho bile le ho hloka botsitso dipolotiking lefatsheng ka ho tloloa re sheba taba ya mopresidente wa America Ntate Donald Trump. Re bone a nyolla jwalo diperesente ho ya mano tse 30 ka la pele Phato bakeng sa dithekisetsano ya thepa le naha ena ya rona Afrika Borwa. Re ka re se amme dihwai jwang, se reng ho dihwai ka rona ya rona? Ha ke le Ntate, jwale ha re bala tabeng ena ya dithekisano tsa kantle, ke tlameha re qale mona mme le hore e qadile hantle haholo. Hobane ka nnete re bone kgolo e ntle jwale ka ke ile ka hlalosa ka kotareng ya pele. E ntse ile ntho e tlamehang ke re bapatse haholo hobane kotareng ena ya pele re sebeditse hantle ho latela diphephetso tse ntse di le teng ka lefatshe ka bophara. Fela ntho ena e re thusitse ka hore ha re sheba dimmaraka tse tshwanang tsa Afrika, dimmaraka tse tshwanang tsa Europa di ntse di sebeditse hantle haholo. Senana se setle ha ntse re bona hore diphephetso tse di teng fela ho ntse hona le dimmaraka tse ntse le hore di a sebetsa. Mara ha re tla ho America re fumana hore ka nnete ba ile ba re otla ka ditharafo tse lekanang le 30 diperesente, mme e leng hore di amme dikgwebo tse tshwanang tsa di-wine, dikgwebo tse ile hore ka nnete ke tsona tse ile hore di ntshetsa thepa ka ntle ho America. Jwale ena e tla ba le bothata ho boratemo ba rona ba dikgwebo tseo. Mme mohlomong jwale ka re bona hore menyetla e ka ntse hlaya he jwalo bo China bo kae,
ke nako e ntšha ya gore re tle re batle dimmaraka tse ntšha mohlomong. empa e tlo ba le kgahlamelo e mpe le tlhokegong ya mosebetsi jwalo ka re tseba hore temo ke le leng la makala le hlahisa mosebetsi haholo ka rona ya rona ntate. Ha re se re phethela fela nna le wena ntate Pitso Mokgatla ka jeno re buile taba tsa bohlokwa ka nnete, mme ke a tshepa le dihwai lapeng ba re bohileng ba di utlwa taba tsena. Re sehleng sena sa lehlabula keletso ka ba fang yona ho tloha di sehleng sena le lemong se tlang sa 2026 dihwai o ka reng? Ha ke qala ntate nka re selemong sena se bile selemo se setle haholo. Re a bona ka dipula tse re bileng le tsona, ha re bapisa mohlomong lemong tse 3 lemong tse 5 tse fetileng, pula ne batla e balletse haholo. Fela hana tje lemong sena ke lemo se setle, fela e ne e batlile e be dihwai tsa rona ne di sentse di tlhophile ka hore di fumane di-inputs ka nako, di-soil samples tsa bona di etswe ka nako, e le mobu wa bona, ditlhatlhobo tsa mobu wa bona di tle ka nako. Mme e be hana jwale sentse le hore ba se ba jetse ka baka la hore jwale sehla se ntse se tla kwalwa, December se di le haufi le tsona, kgwedi ya rona ya Tshitwe se le haufi. Mara ka baka la pula ena e ntle re tlameha re nke monyetla wa teng hore tle re o sebedise, hobaneng ka nnete re bona sehla se setle haholo. Ke tla kopa bo ramapolasi ba bona ba ikamahanye le meralo ya bona. Diplane ha se ntho tse re di buang bukeng, ke ntho tse fanang ka morena ke sefeng se sehwai se ikemiseditseng sona se tla se fihlela, mme ke ntho ya tlamehang a e fumantse hore a tla kgone ho fumatlela meralo enana ya hae. Jwale le ho etsa jwale di-budget kapa tsona ditekanyetso kabo hore di tle di sebetse ka moralo, ke ntho tse bohlokwa haholo hore tle di ntshetse dihwai tsa rona pele. Jwale ke tla kopa haholo hape dimmaraka ha se ke ra sheba mmaraka tse di le ding ka nako nngwe, because tsona di ya o kwalla ebe o dutse me le hore mohlomong ha o kgone ho fumana katleho. Ke se ke lahlela fela potso ena re se re a kwala ntate. Bohlokwa ba thuto ena ya temo ho tloha boemong bo fatshe ba dithuto re shebile ho tloha primary, re ka re ke bofeng tatwaka? Sure tate, jwale ke batla ke nke ka lehlakoreng lena haholo la moruo. Ha re sheba tabeng ya rona ya moruo, re a bona hore temo e ntse e hola le ha e le hore mahlakore a mang a ikonomi a Afrika Borwa a ya sokola. Mme le ha dimmaraka tsena ntse di hola, di bontsha hore tlhokeho ya thuto ke yona ntho e le hore e a hlokahala hore ha re be le batho ba rona ba batho ba batsho ba ithutileng temo, hore ba tle ba etse dipatlisiso tsa hore na ke ka mokgwa jwa Amerika hlola hore re kgone ho hlola mesebetsi ha eyo. Empa ka lefapheng lena la temo, kgolo enana e re bontsha boteng le bokgoni bo ile hore lefapha la rona la temo le na le bona ho le ka isa moruo ona ha ka kakaretso pele. Mme sena se ke sa etsahala re sa ikamahanye le thuto. Bana ba bona ha ba ye ba ithute temo sekolong, ha ba le thutong e tlase, le ha ba le university, ke a ba kgothaletsa ke re ha ba ithute temo, hobane mesebetsi e tla nne e hole, le mesebetsi ana tje se tsamaya ka technology ene e batla bana ba banyane ba tsebang difounu tsena ba di tseba ho feta rona ka date. Ke bona batho ba hlokahalang, mara dipatlisiso tse ile hore di ama boratemo ba rona ba banyenyane ho bontsha ntlafatso e le hore re batla ho ya pele ka yona ya kgolo e teng ene e tla kgona ho etsahala. Ke kopa bana ba rona ha ke ba bone temo e le ntho e ile hore e na le bokamoso bo boholo ka mokgwa re bo bonang ka teng. Ntate Pitso Mokgatla, re le buile haholo ho dula le wena kwano University ya Free State lekaleng le Bloemfontein. Dintlha tsa bohlokwa tseo re fileng tsona, ke a tshepa lona o dumela hore bamamedi ba rona, dihwai tsa rona ba tla ikgolela tse molemo. Re le buile haholo ntate. Ke a le bona ntate. Ke tsona wena momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Re ne re tla ka botloa ka lenaneo lena la Tsohang Dihwai kwano University of the Free State Bloemfontein. Moeti wa rona e ne le ntate Pitso Mokgatla, leng yana setsibi tsena tsa temo. Momamedi re buile dintlha tsa bohlokwa haholo, mme re a leboha. Ka mehla le matsatsi re temo ke bophelo, temo ke tjhelete, temo ke mosebetsi. La ka jeno lena la Tsohang Dihwai le ne le tla ho wena le hlophisitswe ke Katleho Morapela, ati Kamohelo Mbele le Malpantsi Jobo. Ke ba ona ba neng ba etsa hore Mamedi Kgaso na o itlwe ka wotloa. La ka lebitso nna ke Veli Moloi, ke auti ya strata. Ke a leboha.